Gradovi u koje letimo. Zagreb. Dobrodošli u Zagreb. Ovo je politički, privredni, naučni i kulturni centar Hrvatske. Aerodrom Zagreb je značajna vazdušna luka. Na ovom podneblju raskrsnica mnogih puteva. Zbog jedinstvene atmosfere koju pruža svojim posetiocima, Zagreb je grad u koji se ljudi rado vraćaju. Stari grad, mlad u srcu, dinamičan i lep. Zagreb je misterija stara 1000 godina. Kada je nastao? Šta mu ime znači? Šetajući Zagrebom srećete klasicizam i secesiju, metal i staklo, beton na obalama Save, srednjovekovnu patinu na Kaptolu. Primetit ćete da baš taj sklad jakih kontrasta daje gradu poseban šarm.
Ovo je grad spomenika, muzeja, galerija. Po tradiciji Centar zanatstva i trgovine, moderni Zagreb je poznat po svom velesajmu, trećem po značaju u svetu. I po parkovima stogodišnjih stabala, po cveću i po Zagrebačkoj gori, planini na doma grada. U 13. veku je kralj Bela IV. Zagreb proglasio kraljevskim slobodnim gradom. Kasnije su ga opasali visokim zidom i tako do danas sačuvali njegovo srednjovekovno jezgro. Šta je od nacionalne kuhinje vredno spomenuti? Puricu sa mlincima i štrukle. To svakako treba probati. Zagreb, grad u pokretu, sportski grad, domaćin univerzijade.
U okolini Zagreba, kao u bajci, nižu se dvorci i letnjikovci srednjovekovne vlastele. Pod starim krovovima nude osveženje i ukusnu hranu. Dok ste u Zagrebu, svakako posjetite Plitvička jezera, nacionalni park ushićujuće lepote. A i Jadranska obala je blizu, 2 sata vožnje. Avionom samo 30 minuta. Da li se za grad kaže da je elegantan? Zagreb to jeste.